Dr. Sharp aba. Nimse Dr. Sharp so de obadia na obetro se kaso ampotem ho no no ebibiduro wo ho na oye duro no ma wankasa no mfa ho ne yade a wo de beba ase ebetu nti ma me Dr. Sharp eni nkomo no enye aduro ne nko a hunhum nsem nyina no obehwa ma na ho ato doc machin ejoso enenso ye da foforo awrade aye yehia da bia na emu nsem yes obenden doc enenso the African way dey jai why fe wa magana we na ye kama free show kosi ase we che se bibiduro ye ya ye mamu de ye ya ye mamu de ye se yesi ye kan yaresade a maame ni nyina fa kase na firi abibifo mu awu se tete no kra no na ebentua ne nneoma na omode ye na na num ne akaduro ni hwenti a wona akọ obi ye bone kra mpo na ye panishe na what ase wo ya akọ ye tuawo esese akeka punishment na ye di tua na ye san kra eno so ya yaresa what wo nsa ni adeneti enti nneoma e wo ye manum nyina no bibia ye but ye na ya ye hu eso mfaso nutri ayi na ha ni say abrochire baabi wo London ni ade no omu yi no be ye setre say ya omoton no pounds oni ade o any dollars opa bisa Africa ayi market anase baabi omo tonton sa aneoma no sa na tie te no 11 na atiefo ye chiamu nyina aja mana mogidie ne mo mpaibo eta ye chi a ne ye yegusu eye na obi wo no ma onti enkada Dr. Sharp the demon chaser no woti din na wa hu se ne ade no etie edin a enya se din no kekew Dr. Sharp the demon chaser one say demon chaser bi mariasi do din no ni bi na yi dwumadie no odi no eye ntama ye hyew enna osanso epam osanso ye demon chaser bofo na nkasa oye adwuma na nkasa kukuruko kakaka no no ni din no wati na mecho na se enti obi wo no ma wa num nuru a onya mfaso obi a woso edu ba bi a ye de doctors no ebuo ma wom wati ase omutimi kase abibiduro wono ma bi wo no ma okidiri etimi sei edu se wa anya du papa de a but se abibiduro de ewo ho ana ye adwuma mechia yi na de mechia yi gaftra mpanyimfo no na na obiri yebo a okwagi abibiduro mechia ewo asisi na mechia ene gaftra chairman a wo kaswa branch onso mechia okay o se what ase se abibiduro no nya yi a mpanyimfo no ntena ho emma minister no emma abibiduro lances se what na mecho wo ya yi a wo hospital crash so na we doctor na yi o man so na sama lances what na mecho enti abibiduro ni adwuma na wa nya ba bia ye papa na wo entimi nto ebe ye nsem bebre ebe nto atoa bebre afi na adane wo ma ye de buru fam ne se kan ye de twitwa ba bi de nyina na enkosi hwe nti wo no yade ben sa na wo hwe yade bia apart from achacha kwata ena kompo yade ne bi wo no ma media se no makwa me modin what na mecho ofre nko ade a apart from sa yade miensa we se achacha kwata ena kompo se what na mecho na se eno di apart from no yade bia ni ono ma betimi di aba ye ono ma entimi nyeye what na mecho maame uhu se yade kuro ne nneoma ye triti a diabetes aye bi uhu bia anhwa ontimi hwenam ayi mojanam be 2 years kura no wanum beto me na me ka kire bi wa ontimi mani pa kura mieso eno anse se nipa de what na mecho na me wa aduro nti no tio asabu ebi nti wa Ghana na mo dawo ma wo Adom me ba Adom FM eye Tuesday bi abnada na adwo 11 na me wo ho 11 nya bopa pepe boy ya bete Dr. Sharp nka e wa de me bie phone line no tum e wa me de atudwa be se ko be ye ayikura what na che be ansa na lockdown be ba nyina se ne ma ya adura ma na anye ye no onfre na onka
mo obi anya de ben ente ye nya nipa ba akompo na je se ne ye ni nyina no won se ekoso obi a na sa statement we say no ana se me yema na anya ya me wa duro ni ntino me se bra me de usika no be ma na ma se ma 15,000 Ghana cedis a piece a piece what in amateur na maami obi betima ya duro de saa de na to so obenya asem yese waduro kan yese waduro na make se wa asem no na ne sunsum ni tumi ni hyaye no a yetimi ye no ene betena fidie no so aye ka kire Ghana fo enti se obi akoba bi wachinchina che wasi aduro ni ba bi a mani tuwa na mono mra Dr. Sharp the demon chaser ho e waka asoa na wonhwe se ne yade no betima tena ho biema yade bi esa etwire epilepsy asthma yade no so adi be 50 years kurampa mememfa ho enu ane se opese eko ye mam oh yade ana bibia no on say 1,000 ma begin with a step yade e be start here one day kakra enti enyese kakra one day no wanya duro nti na beko 2 days na eko unya duro nti na sesia no asia kwakwa Daniel na nsesam de ama obi otimi ko ba bia nipa ne ye yima na mi na do assess wayi na do assess every ne namu aka baako no wade twa hwan wade twa hwan ya watie bibi so obi anu onu mo ni sunsuma obeka so oye aduru what na mecho entu ko ba bi na se nipa no ka kire o se watie bibi so e de ya bodua na bibi a e wo se nipa ntimi gina mu eye mimi nimu haba ni ntino akom wo obi so na ompa metifri ne so okay obi onu ma ne yade no edua omo bo ni dua yade haba no yenim enioma etimi siberia ani nioma etimi emanipa ekoso ni afre seba hwe ma menkyere obi ebetimi akwakoto spray what in amateur who sprays who display no good one na wansra po bidu achi otimi de kwampa ba na se we sa what in amateur ba kwato ayi sa azamra ma for nkran spray ya o ma dene nam ibia 15 cedis 12 cedis ya awansra wa oni amateur aye sa nete ye wo obi okura mpa aduane a wono ano bidie dua nkasa kura na yeso no bidie kura etimi ma odwadie de be esei uti na mecho on say incense eduru ba bia ebi mo so incense ya woni ya woni frɛ nnuoma ba ne ya woni pam nnuoma nso de ye be ediko saa na ya etie okay enti na obi wu abusua bi ma obo se abusua panyinifo no o makohia aye nyankomade bi ansana omo aye de be obonim sane ebi ebe bakura na wodi abatanipa ebe cha na ase bibisa what na mecho wonse Kofi Annan kura late Kofi Annan UN secretary o wonse yade no ba no no ma beka so kwa asore o wonse abusia panyinifo ande hye aponi ade ko airport ko ya amamna ansa de yade no yade be wasini mamu yewo enyoma bebre a etimi bua nipa yade emakeke yade aya ayesunsum ne asoden ene amuade ene de ba se onye se ne asam ne te obi betima tena no mesa onyare etini nyina ne yesere ena oba me hono ma ukita obua ho kakra na oba ya waduro ntino ya ma wadura na wutuatua no me ma waduro ba kokra mbache wa na bakwa kopɛ bosia de aba je ho ne ye fa he my direction me kasua ofa kasua ka no wasi wo overhead no ase no afaka eko new market ofaka eko new market ya na wakase obesi o ADB bank agriculture development bank ADB bank usi ya uko anim kitu abi say ya onsa right wa fitafo bi wo menu am na share wo okay every day bi aso me ya adwuma numbers no eye 2 ene wo TV na anim no eguso pa enso so no me bo e de a kire wo 0266 14 another 14 6 9
0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96. Every day biano me ye adwuma me fi akra na Best TV baako so best na me ba ko ye adwuma an ebusia na say Dr. Sharp na ye no atwetwe nkobod numbers no na egu screen so yade bia fa kwakaso a na wontu asema ADB bank gusi overhead a ADB bank hono no wa wo fa kire hono a obehu no ewo hono na ebusia me be kwa edi na menka wo se snete se onkokora brem no mere wabom nti na wonom ewo ho nti enka nche se enye ya aborofo adwuma nko a na omote kakra to o ma yeye wo ya nkra adwuma kra no a se otutu brodo se woton gobe se wotutu den kokko wo kwan ho wo botire adwuma bia wo ye bia ne state fo ntra se nyenhyehye e bia bosume bia me discuss ne ba beto na me dia ye nsi achi ba se be ya wo da achi mu no enye onya mobo ana opese wo twia mpo a eye star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash esne 7 kan show se eye wo da achi enti fano personal na me ko Grace Gift Herbal Clinic nso a na me ka say yade ahodo bi ho no a wono mo sa wo se eyi obi anaso asie ni mum kwata ene anifra edi brumfisi adu mo pe na wono ensa na ope Grace Gift akumase wo mu ewo hwim School Johnson Barakase Kwantempo ne so Accra nso ni Wachimota Petroleum na abehu Grace Gift obefra 0244 126 123 and 0246 518 003 na Grace Gift mpanifo ebejo so mesho mamenka wo say prime morning oba adom ebedwam okọ joy am show okọ joy prime morning na ene omode nhyehyɛ foforo aba ya ne nyina ye say ade ba akọ ha omanfo do na pa ya waregyaye enti omode mpanifo edim de betena se anopo prime morning so na wa kyerɛkyerɛ enwe ma ahodo efiri ase eboboba na kyese awade na hwɛ ya bisi no ana niema wase uhu ansa na be wura wade ma wawuram se koba se niema ni bi boboba ana mo be na mpanimfo betu hofo ade betu kotodwuma betime kura wawarem ye etime sere wada 6 am ejuada kopem ya wade bia no na watune in na eja otia wade bu afutuo saa kakra na ebeboa na me kone de na panyiri se ye na asema no na adokuma ya wodi nkan oye ankobia ye wa hwerase akuapem wose woda adofo ne agyamfo nyina asese mbabo ado e ma wokra na ire Mrs Root odonko achi Nyankopon enhyira mu nyina na onyamo kese na uhyia me a kai se obefrɛ me anochewa ba ajwa sewa bedwam so ni enko bebia